Letšatši la bobedi kgorongtsheko, banna ba bahlano ba latofatswago ka go bolaya bomorara ba babedi ba ga Coka ba tlhole ba tšweletše pele ga kgorongtsheko. Kgorongtsheko e kwile ge ba latofatswa ba ganne go šomišana le maphadisa, go thwe bangwe ba bona ba ganne go tšweletša dithunya tša bona. Go bolwetše gape ge ba bangwe ba balemi ba gobetše le ge go se go a hlaloša gore bjang. Mmušo o ganane le peila ka la gore ba latofatswa ba ka šediša dinyakešišo gape le gore tše dingwe tša dihlatse di šoma dipolaseng tša bona. EFF e gateletše gore mmušo o na le molato o tiileng kgatlhanong le ba latofatswa. I think so far so good. The prosecutor has got a strong case, and I was very much impressed and happy about the presentation of evidence by the investigation officer. I think by now we all know what happened there in the scene, because he was able to tell us what happened from the beginning, who started it. Ka moka ga bona ga se ba ipona molato, ba lebagane le melato e mebedi ya polao, go thupa le go šitiša toka go phethagala gareng ga tše dingwe. Ba latofatswa Daniel Malan, Cornelius Krillin, Osad Glingbeck, Michael Stenberg le Zenzele go lebeletšwe gore ba boe kgorongtsheko ka mošupologo.